salang di kota non soy matama. Di kota non soy matama. Sanang tutuong, kumadati din sanan, at ako pakatilang busom, kada umisiso, at ako pod iswang sambayang. Kinoringan iswang kerjaan sorga, kung sikaw dat kasiwatan iti, gunaon dahay dat magyampay di iswang gat panambarsan tatong gabay, no? Kung sikaw mantad dat ninopahit, panambarsan dat yung bulan dahay, manahak ako garison dat ginaw dahay, tumilang busog gumirat kumadiha. Tinasambayang dahay, iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, mabras ako sa nang tatuong, kumadati din sanan, pangkuran na tabar dati dat lalay, takod anak pagi sasolot. Okay? Tumbayaan ako dat sagit-sagiti katangolun, kaindalanan dati, karalano dati, kinalang-lango di tadaw di bay, no? Kalansanan dat gisom mo na tuangan nga o simbayan takod mantad panghakan kinoringan. Minarasam tamo dahiti nga tumbayan ako dihinad kayo nga rin umasami. Dalan kan tagadit kumundat gampa bumi ilad iti matudihat kinasunsudan da takuri. Okay. Tadaw rubay, no? Hopodomonom di tulan kumapat. Panambarasan pa dati nga kita dati iswang kitab hakim-hakim buka 3 ayat 3 na hopodom miso. No kurageti bay na to iya disioda pakuhay. Ina pahit hopodom mapat hari bulan di hari Jumaat nga nakapangimbulay tokod ay itadaw ay hopodom 3 nakapangimbulay tokod karait di Ehud. Kita dati lang iswa nga hakim-hakim buk 3 ayat kad hopodom 2. Ina pahit kanihab nga tapat na paham kinauputan di panambarasan dati karet di Ehud hingga ay ralaman da kaguhit panambarasan dati karet ti sangulo na raja raja Eglon nga sera na panintan ko ham na hombi-hombiyan na badit ay minangukab da kod panambarasan na karet ti Ehud kamano po ham kontok no bod ato ko awayaan nila Raja Eglon nila to nembulayan na dati ipalajaran ni gulo. Jadi tatong bay, no? Karay to kagud isa ngaran serad nakatalib teko nakaindalan ni ay pemerintahan di Ehud. Haradi kagu sinumusuhot. Ako ni kapalag tulon da Israel ay soot sandihon nga sera katalibos ang ulun at uwayoon pamimpin man kag kinarhingan ang kato isumoli. Jadi mentok kapod atulun Israel nga haras ang ulun at ani bada naraitan dahiti ay anaro sarita pinungaranandat Samgar ko, Semgar letilo. Hakim-hakim buka 3 ayat 3 na hopodamiso. Katalib na po di
miningkakat di Samgar bin Anat isiyo na potinga minangala di tulun da Filistin minamagunad ay tongkat pangugad da sapi onom na hatus tulun ginumu daw inapatay pengkanad i Samgar iti nga sangulon nagi kadaw inakano dat minanalamat teka minangintirong diti tulun-tulun da Israel. Samgar inapahi kapagulod kita dati lang nga isamgar ka daw nga sangulunit it numan na kinarahingan pa yung talango munta ka tulun-tulun daw. Halip yan may galong nga akuri ikapiyot nakarait at ngaran teka kaboboyuhon di Samgar dahil kitab man na pamang ko kapiyom isiyo na pala induo no kapiyon na retan dat iswang kitab kapagulo maya ila ayat datho di hakim buka talu ayat talu na pada miso kumaduan na po nga hilod hakim buka 5 ayat ke-6 kana po diti nga antakan na po di zaman Samgar bin Anat iswang zaman Yail kafilah ayso no di ino pa itulon-tulon dat itindalanon nga asan sa gandiolo dat tumuguang garalan dit mogi kilong-kilong kakitanan na pom ilo dat duo no ayat dat nakarait ti Samgar hilad buok hakim mantad ko ani ba ila sarita di Samgar paing kukuragi harit di ino pahit arata ko boboyohon di sangulun nga ani ba sarita ka anaro sikir no pod niagal dati magiboboros to kod isa tinimungan gosip no baganda rit di jadi sekira no pod paintapot it uwan sayan di tulun di mandati boroso nga ay sasarita ani ba nga sakira nagimotid oso nangit paindalanon di tulun di to kom anaruh mo ti sarita dati karait ti tulun nga asanong na po kaboboy siya ani basarita yadi na bagari mo yati nga ulom na kuragari to yadit oso nang paginawad karait at kaboboyuhon dawakon karaton dawakon kamo na po piyagalan na pula aratam osano nga gumu sorry tawon nila tarat o gumu imila dati rayton isa kaguhot papakitad mantad po dito akuri it miyagal la saritad osano araat akuri i saritad osano papakita dat ila pemerintah antakan di pemerintahan di Samgar nga ino pa'y kapolidon na tulun Israel suma pakinorengan nga ayso harap ya kanto itong ayso duo nga ayso na raytan dahiti ayso na raytan papakita dat antakan na po dit isamgarot wayo andelo nga akuri teka bahkan mungkin da ayso it nakatangkid mantadaralan kinorohingan harohot sangulun kaguhit na ipagalay di Samgar hinggod katutun to kay matu di Simpson
piagalan na po di Simpson nom i Samgar nga kapagulon pa nga S gadudua timpunan Simpson Samgar piagalan na po di tinga aubas silo dot Mindao daw dot moy panangod di sangod diolo miagal di Simpson sayra dot minamatay siya di singa ina po dihit iti tulanggot nugyat iti roh hindi singa nga numan siya guno da moy minay panangod di tulon dat Filistin. Tumanod na pod ay sinuratan di isu anggat book Samuel kapagulo kapod monom ayat kumapat isang mohopod na hilo na dat kita dati dat paingkukuran ang po siya minanangod diti tulon Palestin sangulun po siya okon po kagayang pi kanday-kanday nigitan na minay panangod nga ina hiro dat ay singa nakapamatay siya sa ribu hatulun. I Samgar sendiri nuno di siya da ginunod minanangad tulon Palestin. Kana pod hiti nga isamgar na po nga mamagunad sukod na tayo ko dahil topotilo okay sukod ay pangugad na sapi pangugad na sapi ginuno di Samgar nakanoy siya minamatay onom na hatusot sangod daw tulon Palestin. Sera na pod oretan nila sapi nga mimbulay na hot paguhatan da isu ang ginawa ko bot iho la tumano da po paribahasan bahasa Melayu nga iti na po sapi nga naipagalad basug bodo macam lombo bodo macam lombo nga isay magya basog gid isay magya kapayo basog gid isapi kay tulon to pakabasogon did bodo macam lombo isapi nga mga kan ni mad di sapi jadi isay madi basog gid diri pabasogon kay mga kan di basog ay kamayan dat dadi apatut kapayo paribahasa dito di simbanan dir pabasogon ta kay sapi nga iri mapainuman natin susu kumadi tanganak patut na basog nga kanda kagon okay jadi ina pa ginuno di Samgar ni panangod di tulon ng Palestin nga tongkat panghalaw lombo tepat muti Simpson nakapamatay siya 1,000 tulon do insan Samgar 600 at tumbayaan takod ilo na po nga mantanod ay panghupan na kinorohingan kumadilo itimpo ng katalib kadua-dua dia lolo nga ina pa po nakasangod dilam tulon na Palestin mantad ko kita dati dat Mindao daw i Simpson i Samgar popaylo papakita rati dat
ay yolo na polo nga kaylo dot apatu tapapatod da sangulo nit iri na bantugon moy sumapi di sangod yolo okon ka tantara. Amo na pa din tampinay nga ala na po di hibantugon komandat ala ni pananud. Miagal na po di Goliat sayrad no luganggang i Goliat no dunduang na haba ina pa di tulun-tulun Palestin nga minagidu. Iya di hapisinan di lo. Apatay na pa iwayoon ay saan di kamo yun. Jadi ilo nala kamandat may papatad dat sangulo na juara sumapi sangod okon ka tantara daw. Simpson isamgar gadua-dua dia lalo nga ay so ikamu yun dat minamaguna di irasuk ko bosi tupi da bosi haro gayang ay sa di. Nuno na pa'y harad idilam iri numan guno dat sinumangod antakan idi. Mantad ko ay so it perlengkapan dat ay parang kita di dati dat kadudua na pa dilalo nga mamagunah dat nuno na pahi komendo ako daw papaindalan dat tugas dia lo hingga da Simpson minamaguna dat tulang rahang singa samgar na po nga minamaguna tongkat pangugad da sapi. Kodoy bagalat dilo ki. Kabasanan na pa dilalo nga sa balumbat ay may sangod. Sangulo na pa hakim nga manimum git soldier daw. Kinarahingan manghak di tulun-tulun daw may dat kamanang. Nga halip yati di ay mati kasari dat ina pa soldier di nga kabagal may baparang. Kadang-kadang hari modosi haranagi malas. Haroy akaul. Miagal no ay say piswayan dat miagal dati bo. Haro hitimpo-timpod gina-gina pinaro dati nga haro itimpod lumbogon tumod tumungag nga amilo ay kapal agat pulamato ka madom ka do bener kesuabon. Jadi ilat soldier Israel lo nga haray kantakan no miagalid di kabagal may parang may sangod no kuro tu har no pohot bohiton di itulun-tulun daw soldier daw haran no hit modosi guntalaw ni bo kurangi malas bo. Kopud. Montok na pa di samgar nga at tumbayan to kadhara itimpo-timpo dat kinarahingan na po magunad tulun-tulun na megal di samgar. Hinggo dat ay isamgar na pati nga mila dati borasan dat mantad dat tinimungan dat akuri miagal na po dit nawayaan di Gideon. Kinarahingan na po mila na po isiyad mamaguno dat ay tinimungan da akuri tay ka tinimungan da agumo
asapaw toko ki karuhang tay ko so sangulun insanan na pari nga mihila na pa kinarahingan da gunoon. Kamayan na pa di ham manta ka pa kinarahinganam gumu tay ka akuri right ta pa ka numbur nga ina pa ginumo idi nga aponting manta ka kinarahingan. Kani ka aponting nga akuri nga boli jalan kadati. Iswanggat Buk Samuel magano to kad isa ayat tat kalimpupuson. Podom mapat ayat ke-6. Poboras na Yonatan kumadit bujang daw imanggit senjata idi. Kono sumoborong dot mainsamok pasukan pengawal itulun-tulun dat ilatano nga sunatan nilo kasyo. Isay na ko ilod kinarahingan no po nga papaindalan dat ay tindakan maya dati. Kakuaan na po nga mentak ko pa kinarahingan nam ay say apangkal ko piyo mentak ko manguho patulun. Hingga nang kudat ay miyampay tulun da kagumuan tay ko miyampay akuri atulun. Kaman na po nga gumu tay ko akuri nga kaduhong kapakayon na kinarahinganom ay ayo paduli ila karait to ginumo. Tidak paduli tentang nombor. Iya di kapiya mo tigya. Pagulo. Pinapaluyo dito pamagunan. Pero nasalamat tatulun. Ay lan nati walo na tulun. Kamayan na pa nga ay kinarahingan mamonting nga ginumo. Kaduhong kad iri na imilo iri na ipindalanon. Sodom dan Gomora. Bukaten dahi Abraham. Minitimbang-timbang kinarahingan sakira na padahar apat na hopodot sa tiya kumadiam pengguro. Tutudan no kamu. Kadi Abraham amu kakinarahingan. Po turuno na kago. Sakira dahar talon na hopod pengguro. Harano pa talon na hopod ako yuman ka. Doon na hopod nga buli. Hopod nga buli. Nga dawlo na dahar hopod. Ipiyahit ilot idua tanak daw tando nga hanahano karundun matu. Jadi kita dati ay kani ka kautamaan kinarahingan ti ginumo. Kaduhong kad iri na kapiharo. Amin puji Tuhan iri no. Paindalanon. Jadi mantad dihom ay ato kayo atong ngobot right ko ginumo. To ina pa'y panguhup pa kinarahingan kumat tulun-tulun daw gumu to'y ka akuri. Kaduhong kad iri na gunoon na kinarahingan na papaindalan ay pelayanan Injil mila na po rin. Man no pohit ani ba idi nga miagali mananom tokod rarapawon. Po sakon dati tay ko patanomon hiritana linsod balatung man po balatung lagi. Pudan no po ngano si Ramo suab-suab kasunino. Isay po pasuni. Kuwasa da kinarahingan. Isay mananom iati. Mila itu kinarahingan da tanomon sendiri. Mila na po. Nga
moy dat iati nga kapuriman da haro kepentingan haro tamodon dat tamodon dati da po yung pasih montok pelayanan kinarahingan. Jadi right na po ka Yonatan isiyah kadaw nga nakaborosat o gumu tay ko o kuri nga isay nang kugia kanu da magadu da kinarahingan. Nukad hilo ayat ko 6 tumonto ko pa kinarahingan nga ay apang kalot manguhupot ay agumutulun tay ko akuri tulun. Nga right na po ko sumambayang itong pinamtok ko misuway numutigad kiko karuhang yo kayo yun na pod sa piduduo talutulun apatulun yodit ay lumuhay-luhay nga sa mangat bo nga haro na po karuhang o talutulun apatulun limatulun tukom isa mangat nga minsawat no tulun ta kagayatit akan ta kakinarahingan tulun mandati patano mo ilinso kinarahingan na pasuni sakiran na pod akan kakuasa da kinarahingan nam ingkaka na borid ay kasuni nga mantadat irini kuasa da kinarahingan kasuni isamgar no po nga o kita dati dat pinapaindalan dat tugas miyampay sangulo na sojor hinggod nakampay nagi da minanalamat tulun Israel manahak ka po ng tudukan kumadati da iati kadaw nga milahi dat ay kanu tokod kamanangan sa kiranad mandati paileha iti kapasian dati ilongon da kinarahingan isambahon dati sambahon nagi tulun-tulun dat kinarahingan di tempo di nakatalip. Jadi iso pangin sasamadan kumadati hingga tokon na po iya pati so sangulun mindaw daw nga kinarahingan manahak dat kagarasan ginawa kumadati sa kirad asapaw toko nga hirit ako nagpapakitad pagiuhupan dito sonong montok da palayanan da kinarahingan nunuhot sinjata nununa po sa kiran na pod iri karahian da kinarahingan ay say milad ay magaduh dati dat amo magunahid dit patahakon da kinarahingan da papaindalan da tugas-tugas dati. Ba humya galidit pohitiyon to kanati panambarasan dati tutong bay no. Tubayaan ako dot paingkuran na po kaboboyhon dati kaindalanan dati haro hiday ginaw dati tayaan na sumunod kita wakon dat ay rohyan dali daratilo pa nga tumbayaan takod haron na paralan na kinarahingan dat may katilamu siti palayanan dat mantado panghupan dati tu inapahit kapiu hupan idi nga paparikat to kasanongon labi pa naman takot karohanian dati. Okay, kano misi sa takod isang samayang kinarahingan isang kadyang surga kung sikaw datatong niti insan pakagod numan ni pohon mo karaitot kaindalanon da kaposyon di patilambus sa mangigit ti katumbayan dahi kumadia may dat sayrad orikatan hay pagumbalan nga kanoy had
Papatilambus sa katumayaan dahay kumadia, lobi pendodot kanwe had patilambus sa pelayanan, mentekot kasunsudan di ti boras-boras no. Kaun sikaw Tuhan mantadot panghakan no sa ninarod di ti kinapagyampayan dahay, ang paingkan nagi dapat tilambus nga patilambus nagi kadawhit pantamangan kumadahay bisambot asimbayan kanwe hay papendalan na tugas-tugas dahay mentak di karohyan. Ampunan natin sanan do sa dahay Tuhan, tinasambayan tayo sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw do kinapagyampayan dati, hinako po, asan nang napatalon, kapiruba ta kakagod at tatuang gaswang.